اتفضل يا باشا. لك سندوتش ايه؟ اي حاجه. لك سجق وبس. اي حاجه. اي حاجه؟ طب متواضع قوي يا مو. مش شكرا. احلى سندوتش يا مو. شكرا يا عم. سيب بقى المفتاح هنا اهو. بسم الله وكل. السلام عليكم. يا باشا بقول لك يا باشا، انا ما شفتش فلوس هنا، وقع منك هنا هنا او هنا او هنا. فلوس ايه؟ وقع مني 200 جنيه. 200 جنيه؟ اه واقف منك تاني. واقف هنا وانا بطلع بحاسبك، الفلوس وقعت مني. انت متاكد ان انت واقع منك تاني؟ اه متاكد. طب بس شوف كده يا باشا، كده ال 200 جنيه كده معاك كده، يكون الواد ده اخدهم. الواد ده شكله حرامي. معاك. عايز صغير بس شكله حرامي. يا عم حرامي مين انت؟ خلاص يعني. طب فتشوا عايزينك كده يا باشا، يا عايزينك. صاحبي انت كانك